Good morning everyone and welcome back to my channel again. If you're new here, please subscribe to my channel and press the bell icon so that every time I upload a new video, you'll get a notification. Today the weather is very nice. Let me show you. It's a rainy season. Let me show you. Arbe jangsir. Kedapen tahedi. Arbe jangsir lang na anta. Mira tumkian yang arong upo. Look at the flower in our home. Our Jangsir and the weather seems very romantic. Pini abang ke ni Kangmoi han chung tung re la si Kangmoi han ke chukang tung bang ke phak o kreng pen hen si ka chong moi jipu, but not in a simple way. Ni jok tap jok pruning hang o la si pipi si ke jok ma napaklang pon po. So I wanted to share you my recipe, jok tap jok pru recipe. Nili ke joy bang ke hena sapso, hantu sapso, dalia sapso, laban ke prikang nekta jok dun chompo, tangte nang lang dun ikna. So the recipe which I'm going to use is dali nim etlo, prikang nek, hantu sapso, laban henta sapso, laban ke pak ok akreng asapso and nimpo ginang wek po. Then Kangmoi pote phelo ke do wek ning phelo avete a taste avelo lahan lo. Lang bang ke dung elo ke cheng si bang ke dali jok po. Ni ke cheng ben si jok la titi ang ton han muta la ke han thu lo ja. Kenan puthok ke prikang nek. Mo pamen rapet uprapet apan lo apen ke hen sapso ba phak o ka bang kinang malam so pijok po lapen ke inti ke kinang sot lo de inti ave te hane huat ta velo a taste ta velo tangla par ke dip che mar klok lu pulo tang te la phak o ka bang jok dun po. Ini ke lasana phole ben sikitun. So let's check it out. It smells so good. Non bang ke phak ok bang ke jok melo ja. Lo jok po ja. Par ke men puta jok dun pin po. Modor de jok pudet po. A ok a hen a dali sop non pamen rapet pong par ke. Adi bang ke dib nang nelo non bang ke kalite su phak det po. Ason si par klok bom nang po. Kangmoi han tuni polonte asona phuli penle tunon ti zupik lo. Anar clock bom mahut nilipai non lom inki kampang reng. Inki kampang reng. Asna paklang bon po. Nda. Inki kampang reng lom non lom ke. Aing kita ke dam sai de la. Aing kikit lahan bang ki inki ke dam sai de la. Oh. Inkiok chani cholong dapo anu kreng cholong dapo inkiok pen hanserong ta cholong dapo. So stay tuned for that video. Lahai bang ki inkia shilo lanta ki var kalilo mira phan kambang olo. Sa harlo lahai ki akambang olo. Var nang nilo inkia shi hanta. La inkia na krokan ta la pu pis kuri po ang par ke la mira tablong hendi. Bipo la sonta melo har phanol hai ki. Inkia shi hanta very useful. Var nang ni ajat hormuta. Chai nong hile hem kibit phana kamang dera son inke hija kamang lo tangte Kangmoi han chelang dam susine. Wow, chung tung lap lo men min to be. Ingui dun lem te tanang ni he ni ke la hen the kokot mo intact soji. Now let's check it out.
Dali ta men lab lab lo ok ta men lab lab lo jo hen ta men lo hen deng duk pik lo non ke helicopter ke pas suno por lo jo de helicopter pas sun lo helicopter le sun se son de ahan ta injure je lo lage and I think it's done. I think it's time to check the taste of salt. The taste of the tomat pa. Inti chok loss of the perfect amount of salt and pelo. Even the nempo. Dang te la sohan man ke nem et lo. Men et lo. Only tum to try to make. An ta men lab lo lang ta chung le jo arbe jang sering sampai an tang tenon bang ke an ke chu thupu an lo alu bhaji chutney bang ke borek jo kasu birik hen up men po ito ka chutney lo labang mo pen itum akang moy han lo labang ke pen ke chana dala sab sotun chom labang ke birik achar chuji ning hang pulutte labang ta birik achar lo. So let's get started. Ang chupo Kangmoi han tomat sinang ha. Laya oh thuai hui la laya. First bite. Tumipik ano. Ako na bangka. Hala okta at chupat kitu. Kangmoi han pen he. Tumipik ano. Nadal pa na choto pa. Ay wala jang sir ma ha. Too good. Soalnya ni bang ke ang chubam pa. Nang litum sa me lang. Tum an sa me. Please try this. If you like this video, give it a big thumbs up. And please do subscribe my channel, those who haven't subscribed yet. Thank you so much for watching. I hope you like it. See you in the next video.